Kuva Bunagana kugeza Goma na Bukavu, ibitero byahinduye isura y'urugamba rwa M23. Munyemerere mbaviri muzi n'umuzingo ku rugendo rwa M23 guturuka Bunagana kwigarurira imijyi ibiri ikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo Goma ndetse na Bukavu. Niba uri mushya hano kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ukomeza wumva amakuru tukugezaho umunsi ku wundi. Hari ku itariki 28 Werurwe 2022 umutwe wa M23 watangaje ko usubiye ku rugamba nyuma y'imyaka hafi 10 wari umaze udakora ibikorwa bikomeye bya gisirikare. Uyu mutwe wavuze ko wasubiye mu mirwano kubera ibyo wavugaga ko ari akarengane gakorerwa abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ibibazo by'umutekano n'ubuhunzi. Kuva icyo gihe ibikorwa bya gisirikare bya M23 byagiye bihinduka cyane cyane mu isura y'intambara mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, aho uyu mutwe wagiye ufata ibice by'ingenzi bifite ubukungu n'akamaro ku rwego rwa gisirikare. Werurwe Kamena 2022 gutangira urugamba rushya nyuma yo kongera kugaruka ku rugamba. M23 yatangiye kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za FARDC mu bice bya Rucuru. Imirwano ikomeye yabereye ahantu nka Canzu, Runyoni na Rucuru, aho uyu mutwe watangiye kwigarurira ibice bitandukanye. Bunagana intsinzi ya mbere ikomeye ya M23 ku itariki 13 Kamena 2022 M23 yafashe umujyi wa Bunagana, umwe mu mipaka ikomeye ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Uganda. Ifatwa rya Bunagana ryabaye intambwe ikomeye kuri M23 kuko ryawuhesheje kuyobora no kugenzura inzira y'ubucuruzi n'urujya n'uruza hagati y'ibihugu byombi. Ukwakira 2022 kwaguka muri Rucuru. Mu mpera z'Ukwakira 2022 M23 yakoze ibitero bikomeye byatumye ifata Rumangabo, Kiwanja na Rucuru. Ifatwa rya Rumangabo, ikigo gikomeye cya gisirikare, ndetse na Rucuru ryatumye uyu mutwe ugenzura igice kinini cy'ako karere, kandi bituma imiryango mpuzamahanga yongera guhamagarira impande zihanganye guhurira mu biganiro. 2023 kwaguka Masisi na Rubero. Mu ntangiriro za 2023 M23 yakomeje kwagura ibirindiro byayo. Kuwa 27 Mutarama 2023 yafashe Kicanga, agace gafite akamaro gakomeye muri Masisi. Nyuma yaho imirwano yakomeje mu bice bya Mushaki, Mweso, aho uyu mujyi wakomeje kwegera inzira ziganisha mu mujyi wa Goma. 2024 intambara igana ku mutungo no ku mihanda y'ingenzi. Umwaka wa 2024 wabaye umwe mu myaka yaranzwe n'ibitero bikomeye bya M23. Kwa 30 Mata 2024 M23 yafashe Rubaya, agace kazwiho kuba gafite ubucukuzi bwa korota, ibuye rikoreshwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Tariki 27 Kamena 2024 yafashe Kanyabayonga, umujyi w'ingenzi uhuza uturere twa Rucuru na Rubero. Mutarama 2025 Goma igwa mu maboko ya M23. Kwa 26 no kwa 27 Mutarama 2025 M23 yinjiye mu mijyi ya Goma, umwe mu mijyi minini yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ifatwa rya Goma ryabaye kimwe mu bikorwa bikomeye by'uyu mutwe kuva watangira ibikorwa bya gisirikare muri 2012. Uko uyu mujyi ari ihuriro ry'ubucuruzi, ibikorwa by'imiryango mpuzamahanga n'imihanda ihuza uturere dutandukanye. Gashyantare 2025 Bukavu nayo irafatwa. Nyuma yo gufata Goma, M23 yakomeje kwerekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hagati ya tariki 14 na 16 Gashyantare 2025 abarwanyi ba M23 binjiye i Bukavu nyuma yo kugenzura ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ifatwa rya Bukavu ryatumye M23 igenzura imijyi ibiri ikomeye cyane cyane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo Goma ndetse na Bukavu. Nyuma yo gufata Bukavu, M23 yerekeje Uvira. Nyuma yaho imirwano yakomeje gukwirakwira mu majyepfo ya Kivu.
M23 yageze mu bice byegereye Uvira. Icyakora ibikorwa byayo muri ako karere byaje guhura n'igitutu cya gisirikare na diplomasi. Umwanzuro: mu gihe kitageze ku myaka 4, M23 yavuye ku bitero byibasira ibirindiro bya gisirikare muri Rucuru, igera ku rwego rwo kugenzura imijyi n'ahantu h'ingenzi nka Bunagana, Rucuru, Kicanga, Rubaya, Kanyabayonga, Goma ndetse na Bukavu. Ibyo byatumye urugamba rwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruba rumwe mu mpinduka zikomeye z'umutekano mu karere kuva intambara ya Kongo yarangira yo mu 1990 ndetse n'intambara ya kabiri ya Kongo yo mu 2000. Ubu tuvugana umutwe wa M23 ugenzura imijyi ibiri ikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakaba hashize umwaka wose. M23 ikaba ikomereje urugamba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ubu ikaba ihanganye na FARDC mu misozi miremire ya Minembwe. Ndabashimiye cyane mwe mwankurikiye muri uru rugendo rwa M23 kuva i Bunagana kugeza muri Bukavu ndetse na Uvira. Ndabashimiye cyane. Niba uri mushya hano kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi biganiro tubagezaho umunsi ku wundi.